Kule video sobe senza liphinifa legade ukuthi into othandwa uyifuthi wahlala ubukele isebenzisa u-2.5 meter. Ungakala-ke ingane yakho kodwa hhayi nawa-ke ama-measurement engiwasebenzisile. Ngingaqoka umuntu ona-11 to 12, i-chest 31 inches, i-waist u-27, i-shoulder iwu-12, i-shoulder to waist uwu-13, armhole depth u-6.5. Ubude bengubo isiphelele ibu-35 inches ubude bengubo. Hhayi le ndwangu ngiyigoqile ngisika i-back, ngidweba ulayini engizoqala khona-ke. Laphana-ke ngimaka ubani u-6, angithi i-shoulder uwu-12, ngizodivayida ngo-2 phela. Ngizobaka u-6 laphayana. Ngizosebenzisa bani u-3.5 lapha okuvulayo komqala. Ukushona wase-back u-1 inch. Angithi niyabona bese uyawudweba umqala. Okay. Ya ngithe ubani 3.5 laphaya uvo la womqala. Lento engiyidwebayo laphayana. Laphana uzoyehla ngo-1 inch lapha kwi-shoulder lapho omaye khona u-shoulder lapha. Mase uyadweba-ke lo line we-shoulder. Okay. Ngithi uyabo i-armhole depth iwubani uwu-6.5 inch. Ngizomaka yona-ke mase ngidweba umugqa. Angithi uyabo ngidwebile umugqa laphana ngehle nge-armhole depth ya. La ngimaka u-shoulder to waist ewu-13 inches. Ya u-13 inches base ngidweba umugqa la ngidivayide u-waist ngobani ngo-4, nalaphana ngidivayide i-chest measurement ngo-4. Angithi uyabona nakhuya ngithe i-chest i-chest iwu-31 ngizodivayida ngo-4. Uma-ke lowo answer lapha. Lapha ezansi i-waist nawo uzoyidivayida ngo-4. Okay, iy'mpahla zey'gadi ayizijwayele ukungabi namathatha kodwa phela ubuthanda ungalifaka idatha base uzo-add-a-ke i-sewing allowance oyithandayo. Ngi-add-e u-1 inch we-sewing allowance. Hhayi iyo-ke lena ubheki lona. Laphana-ke uzomaka phela ngaphansi nendawo base uyadweba i-armhole. Kulo wase-front uzongena kancane nje lapha. Laphayana ngi-add-e u-1/2 inch lapha ezansi. Nawo u-armhole ungayi-add-a i-sewing allowance ubuthanda. Laphana ku-shoulder lapha ngi-add-ile phela u-1/2 inch. Ibheki-ke le i-on fold. Ngizo-add u-4 kodwa uma uthanda ungakala lo layini lawaya uyabo lo i-waistline uwudivayide ngo-2. Khona phela uzothola ukuthi mhlawumbe unga-add-a i-wrap le mina ngimake u-4 ungamaka mhlawumbe u-3.5 koba kwenza ufuna le
i-wrap over ye-front ukuthi ibe ngakanani laphana, ngithi yabo ngishiye indwangu ngo-4, sengiyadweba-ke i-neckline ye-front laphana kulo 4 inches engiwenzile. Phela nawe ngeke uze ugcwale u-ede indwangu eningi ngoba sithukela igalo, kodwa phela yabo le galo ithi ukondleka kakhulu nawe uzobona, uzokala ugcwalisele ngaleyo ndwangu ofuna ukugcwalisela ngayo. Okay, mase uyasika-ke yibo-ke laba ophisi bangaphambili yabo, uzongena kancane phela lapha kwi-front yabo. Okay, yabo-ke ophisi laba bangaphezulu. Hhayi lana-ke ngisika isketi ifishane ngisazosigcwalisela uthando kasiyenza sibe side. La ngithi i-waist iwu-27 ngizo-eda u-8 lo engiwu-8 le, yabo 8 ngithola bani divide ngo-4. Lo ansi oyitholayo usuzowubeka lapha, uyibeke kahle nje khona uzothola into e-right, uyibeke kahle. UThando wa-eda futhi lapha i-sewing allowance ubuthanda before uzodivayida ngo-4, yabo uzomaka laphayana kanje, base uya nje umaka kanjena phela ngoba asifuni umugqa oqondile. So mina ngithole u-10, u-10 lo, hhayi u-11 lo engangiwumaka la, yabo ngimaka u-11 ngithi yabo. Base-ke uzomaka phela ubude bekuwu-12, ya sengiyakhumbula u-12 ubude besiketi la, ngisazosigcwalisela siwu-12 inches. Ngigoqe nje njengobhayasi ngoba bathi fold-in bias for yiyo lokhu ugoqile. Yiso-ke lesi isiketi lesi, isiketi lesi. Okay, siyathunga-ke lana, ngithi uyabo uzohlanganisa lapha ku-shoulder. Ngithungile-ke ngisikile iy'ntambo zokubopha lezi eziwu-2. Ngithi yabo ngithunga ama-shoulder, ngithunga ama-shoulder la, laphayana ngiyahlanganisa i-front ne-back kuma-shoulder. Ngithi uyabo sengihlanganisile. Okay, nazi-ke iy'ntambo zami zokubopha lezi eziwu-4, uzosika phela nawe lowo sayizi owuthandayo. Uma uthanda ey'nkulu noma ey'ncane uzosika mase uyathunga-ke, uzoyithunga ngendlela nawe othanda ukuy'thunga ngazo. Okay, sengiy'thungile ngayi-ayina, nga-ayina nala kade ngithunge khona laphana emahlombe. Okay, hhayi-ke yizo lezi iy'ntambo zingaki eziwu-4, ziwu-2 ey'mfishane, ziwu-2 ezinde. Lana ngisikile-ke la indwangu, nawe ungasika le ethandwa wena. Le ubude bayo iwu-18, iwu-3.5 lena iwu-3 inches. Angisakhumbuli-ke la kodwa nje uzosika phela nawe ubude obuthandayo. Hlampe ufuna ibe uyi-pleater noma uyenze amaketasi, uzoba kuwena. Ungayisika ibe yinde, asikho isigalo-ke la, uzosika lento oyithandayo nawe lana. Uma uthanda ungasika umkhono
Okay, lana bekungaka iphadi lendawo. Uma kuwukuthi awunayo i-overlock uzogoqa kabili bese uya-top stitch-a, inkinga ayikho. Lana into engizoyenza ngizobeka lapha, ngizohlanganisa iphakathi nendawo lale, ngizoyiqondanisa nale. Mase ngiya-pleat-a nje, ngi-pleat-e nalo omunye, angithi uyabo. Ngithi uyabo, ngizo-pleat-a nalo omunye ngenza into efanayo. Ngithi uyabo, ngi-pleat-ile ngaphinda, bese into elandelayo uzothunga. Mase ngiqede la ngizo-ayina, mase ngiya-overlock-a. Uma ungenayo i-overlock-a uzosebenzisa u-zigzag, inkinga ayikho, ya. Sengiyithungile, angithi niyabo, usuzohlanganisa-ke ama-side seams base uyathunga. Uma uthanda futhi ungaqala usihlanganise ama-side seam base lento yakho uyenze mhlawumbe imficiso mase uyayithungela usuthungile ama-side seam, kuzoba kuwena ukuthi uthanda ukuthunga kanjani. Nazi iy'ntambo zokubopha lezi ey'mfishane zisafana ezimfishane yabo. Laphana ngishiyile u-half an inch, ngiyawuthunga engizohlanganisa ngawo lapha ezansi. Ngayifaka intambo yami yokuqala le iku-side seams, ngiyifaka iphakathi naphakathi kwilokhuza kwi-side seam. Lenye eyesibili emfishane, engithi uyabo i-side seam nayo uyifaka ngaphakathi phezulu, angithi uyabo. Ngishiyile futhi u-half an inch. Lezi ezinde zangaphezulu ngizoyifaka kwi-center front, lo piece wangaphambili ngizoshiya ezansi u-half we-intshi bese ngiyayithungela le ntambo yokubopha lezi ezinde ey'jwayele ukuba ngaphambili, angithi uyabona lapha ngishiye u-half we-intshi. Uzoshiya phela nawe leso allowance oyifakile. Hhayi iyahlangana i-top yangaphezulu yepinifa lethu. Angithi niyayibona ukuthi iyahlangana yiyo le ilokhuza i-top. Hhayi-ke into ewuzoyenza-ke usuzofaka isiketi. So-ke lesi isiketi sami esincane yabo. Uzothola iphadi lendawo uliqondanise nephadi nendawo yophisi wangaphezulu. Umase uyaphina, uyathunga phela, uyathunga. Angithi uyabo, ngithungile ngoba ngishilo ngisikile nje uphisi o-straight lapha o-6 inches. Ayi, angisakhumbuli ama-measurement. Ngawufaka esiketini lo, nawo ngiwusikile, angazi ngathi uwu-6. Ngiwu-ayinile yabo, ngizogoqa phela ngingaze ngisahlupheka indaba zokuhema lapha ekugcineni kwezansi yabo. Lo nawo ngisikile omunye uphisi yabo, ngizoqedela ngawo-ke la i-center front yengubo yami. Angithi uyabona lo ngizowulokhuza ngithe ngiwugoqile ngawu-ayina, angithi niyabo. Ngizowuthunga kanje mase ngiyowuthunga emshinini yabo. Ngiyawufaka nawo-ke lo, sengiyawufaka lo we-center front lo, nawo ngisazowuthunga futhi emshinini. Lo ibhendi nje le engiqedela ngayo i-center front-ke. Hhayi, ingubo isiphelile-ke. Hhayi, nawe usungasiyenza-ke iy'tayela lezo oyithandayo. Usike ama-measurement owathandayo. Yilo-ke iphinifa lethu leli. Hhayi, usungagqokisa-ke ingane ihambe
iyo-celebrate-a i-Heritage Day ukuthi mhlambe ufuna ukuthi igqoke iphinifa ye-Heritage Day. Khona beyicelile le vidiyo eyokuthi iphinifa lengane. Ya, ngiyabonga.